Nshaka ko twiganira ibintu biri special nkaba numva uri mu kazi. Ninde se? Shana umuhungu wakwikundiye tu. Shana narakwikundiye. Afasha amakuru yawe. Shana imeza. Ese ko kumva idijwi. Okay, continue. Nararihinduye se biri seriyo. Nararihinduye biri seriyo. Rega iminsi myinshi dore waranyiriyeho. Wabaye umusitari se mama aracyavugana n'abantu basanzwe. Wabaye umusitari? Chae. Sure. Yo, what's up people? This is Kimeni Tito all the way from TikTok. Uyu munsi ndi kumwe n'umusitari w'umukinnyi w'amafilime, right? Yo, what's up my people? Yo my people, what's good? This is your boy Breezy all the way from the cinema. Ndi kumwe n'umuhungu wanyu. Kandi nyine ndishimye kuba turi kumwe bro. It's a pleasure. Mwese ukina filime, right? Cyangwa urazi? Nyina filme kandi ndashaka gukora ni yanjye tu. Ntago ndaba specific ariko nyine anytime from now nakora my own episodes and everything. Wanditse kuri Instagram Munyamerika cyangwa se ukandika Lucian Breezy Music. It's easy to find me there. Yeah. So guys, ubu noneho ngiye kumukoresha aga prank. Ngiye kumuha random number atazi ayiterete mbese ni I love you prank. Guys. So uyu munsi ngiye kumuhereza agiye gukora prank. Ngiye kuguhereza nimero uyi pranking I love you prank. Uri tayari? Ndi ready kabisa. Okay. Utaneranya n'umugore. Wowe nyine ni prank. Arabyumva ugiye kumutereta agwemo. Sibyo? Agomba kwemera. Let's see. Reka turebe. Nawe biranga. Hello baby, bimeze bite? So. Meze neza. Ko numva bisa nkaho uri busy. Ndi busy mukora amakuru. Mu mwanya tukavugana se? Nari. Umeze ute? Bisa. Uri gukora iki se? Mu kazi ko? Wibere mu kazi. Nashaka ko twiganira ibintu biri special. Nshaka ko twiganira ibintu biri special nkaba numva uri mu kazi. Ninde se? Shana umuhungu wakwikundiye tu. Oh my god! Wow! Shasu. W'igikondo tu. Bari kumakopa n'ubundi. W'igikondo. Shana narakwikundiye. Afasha amakuru yawe. Imeza. Ese ko kumva idijwi. Nararihinduye se biri seriyo. Nararihinduye biri seriyo. Rega iminsi myinshi dore waranyiriyeho. Wabaye umusitari se mama aracyavugana n'abantu basanzwe. Nabaye umusitari? Sure. Nabaye umusitari gute se? Ubirekaze uvugishe gato. Oya winsiga ariko mpa nkubwire ariko. Aturi byiza ari uri gukora ibiki bituma tutavugana. Gambira nta kibazo. Ni ibiki ugiye gukora se bituma mano nsiga? Nta kibazo. Ni ibiki ugiye gukora se bituma mano nsiga? Mbese ubundi reka nkubaze. Ko nshaka ko tubonana. Usikora nyine yarakwitiranyije. Ntabwo wanyitiranyije. Sure. Ahubwo we mbwira tubonane gute se? Dore turi no muri weekend. Ese waje ukambwira ubundi tuvugishwa. Ase umuhungu bita Pichu ntabwo muzi. Pichu umuhungu muremure w'igikaramani ufite icyanwa cya danje. Pichu ntabwo muzi. Nta n'umuntu utamuzi ni umusitari. Iyi foto ndayiguhereza wigira ikibazo. Ahubwo wowe mbwira nyine uboneka gute ko nshaka ko tubonana. Njye naranagukunze ariko. Si icyo kibazo wakimbaza koko kandi mfite nimero yawe. Umva se? Cyangwa umpamagare mu minota 10. Reka maze nkubwire tu.
sha sorry nyine tu yari prank n'iki. uyu mukobwa kahise atakaramo Umukobwa ahubwo arashyushye man. arashyushye ari tayari. Thank you people for being with us. Nimba uri ubwa mbere uje hano, thank you for coming. Nimba usanzwe uza, thank you for coming back again. Ubu rero ugomba gukora like, subscribe and share, and don't forget to turn on the don't forget to turn on the notification button. Okay? See you. I guess I should take it as a sign. I'm feeling lonely. Iyi se bamwitana. Adede se ni adede. Ari mu kazi. Umwana bamwita Kabiri man. magana 20 Nago uriya mujama ntago yahamagayira. ubu munyweye mwishu ibaze wallahi none injuga nzi nizo gusaba ikiryo